بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. مسيب جلبة تدوبة وبلتناما ونجرناما ومطلناما كدر من دو بلفي كرمكم هدين أستاذ عبد الله بابي سينيك أري أستاذ مابي كتولي مابي وبلتنيك بي انجرني بي ويودو program مدين ويودو درس أري مسيب جلبة تدوبة hande kadi ko ɗeɗo defte ɗe wowɗe janngude ndeɗo asawerre wonɗe e janngude hande kadi ha joni ko ndeɗo deftere fiqhu sunna. ndeɗo deftere fiqhu sunna ko deftere wonde e yewtude fi ɗiɗo jihadiji fewdo ɗo hiɗen fewnditi e dambugal addu'a'u indal qital haray fi du'agol ngol fewdo e ndeɗo hare en jannguno yontere hande ha muutiɗen dariɗen ka dariɗen ɗo hiɗen fuɗɗitade hande e ɗum ɗo fi yo en wawu janngude ɓeydoɗen famude ɓeydoɗen wawugol ɓeydoɗen heɓugol moƴƴere. hare musidɓe julɓe tedduɓe ɗeɗo defte ɗe wonɗen e janngude si tawi tu woni ɗe famama ɗe gollitirama nafoore molanade yaltay nafoore nden tiiɗay haray wonanayi en saabu no ɓeydoro ɗen moƴƴa. hare musidɓe julɓe tedduɓe en torki allahu subhanahu wa taala yo famin en yo malnu en yo hisin en yo okkore en kala ko nafata en adna e lahira yo dandu en kala ko lorata en adna e lahira. si ndeɗo deftere feƴƴi haray en jokkay ɗon oɗo honno ndeɗo deftere suwaru min hayatu tabi'in nde tawde ndeɗo kadi ko wonde en e jannude fi ɓeɗo tabi'inankoɓe fi yo en faamu nde sahabaɓe feƴƴuno ko ɓeɗo kañum kadi hikki ko ɓeɗo kañum kadi janni tabi'ina ɓen ha no ɗum layiri noon ha hewti en hande. ɓeɗo fof ko weltanteɓe teddine weltanteɓe jarne weltanteɓe ñentine. haray eɗen tori allahu subhanahu wa taala on yo famin en koko wonɗen e janngude yo arsiko en gollitirgol. haray en torki allahu subhanahu wa taala yo moƴƴinan en ɗiɗo fiyakuji yo malnu en yo hisin en yo okkor en kala ko nafata en adna e lahira yo dandu en kala ko lorata en adna e lahira. hare musidɓe julɓe tedduɓe wawen andude janngugol kaɗo diina faama gollitira ko ɗum ɗo woni nafoore ɗan ɗo gurdam ko ɗum ɗo woni ko moƴƴani ko ɗum ɗo woni ko nafata en ko ɗum ɗo woni ko wallata en. haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama jarnama fota haray koko wonɗon e accitude ɗiɗo haajuji moɗon seenoɗo law haray ko saɗi moɗon ko tooli moɗon meɗen weltani en jarni on. haray meɗen wiya on tafaddal ya Ustaz. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi alkiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. o wi tusoɓe ka deftere meɗen al aqida nam fi fiqh sunna nam deftere men fiqh sunna li sayyid sabiq nam o inni wa yakshifu an nafsiyati al mu'minina ino huncagay wonkin gomɗinɗo ɓen ko anna min sa'aniha no jeeya e fiyake kañum wonkinkin o neɗɗo gomɗinɗo ma ɓe yimɓe gomɗinɓe
al-istimatatu ɗaɓɓugol maayugol fi difa'i fi sakkagol haɗa diine Allah kan yeebaki defandugol kaɗo diine Allah no jiya e neɗɗo towɗo himme on hara wawata wonde ka o yiyata ka diina no yeebo ɗum woni o anna min so ani hano jeeya fiyake ɗiɗo wonkinji ɓeɗo yimɓe gondimɓe Allah al-istimatatu wartagol ɗaɓɓugol wartagol fiddi fa e nder sakkagol mo tawi wonima tun wonkinki iwa mo wakkili wonki makkin iwa e nder muɗum fahum ɓen ɗon gondimɓe ko bayna amorayni no hakkude fiyakiji ɗiɗi la salisu lehkuma ɗinnon ɗiɗi mara tammo ɗin fiyakiji ɗiɗi imma qatilina amma foti ko haɓoɓe fingol ɗo laawol wa imma maqtulina ma ɗum ko saymbinteɓe fingol ɗo laawol goo ɓe wari ma ɓe warama fa yaqul mo wiya kanko rabbul ibad inna allaha no Allah istara o soodi min al muminina immorde ɓe gonɗinɓe anfusahu wonkinji maɓɓe ɗin o amwala mo joole maɓɓe ɗen saabu hen ɗum be anna lahumul jannata saabu ɗe ɓari aljanna yugatiluna ɓe no haɓa fi sabilillahi fi lawol Allah ngol ɓantoro fa yuqtalun hiɓe sahimbine fayqtuluna way fa yaqtuluna ɓe haɓa wa yuqtaluna ɓe haɓe masalan hiɓe wara hiɓe ware fingol ɗo lawol ɗum ɗo noon wa'adan ko fodore alahi e Allah haqqangi hoore gonga fi tawrat nde ɗo fodore no windi ka tawrat wal injil e kal injil wal qur'an no windi kadi ka qur'an aman tawrata ko defte tippinade annabi Musa alayhi salam wal injil ko defte tippinade annabi Isa alayhi salam wal qur'an ko qur'an tippinade annabi meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum windi ɗum fof non aywa faman awfa ala hunno ahadi faman awfa ala hunno be ahadi muɗum min Allah hewti Allah subhanahu wa ta'ala wewlire asalam weltoreɓe bayi ko ngeygu moɗon Allah singo mbaya atum bihi ngu yeeyodir ɗon mo yeeyi wonki mum tawi ko aljanna on joddi mum ara oɗo perdal ɗo wasino hadise ko inni ala inna silatallahi haaliya ala inna silatallahi haaliya ala inna silatallahi aljanna wo marchandise Allah on himo seeri de marchandise Allah on himo seeri prix makko wela heɓude ande no marchandise makko on ko aljanna aljanna ɓuri piiji ɗi fof wale o kala ko heɓuɗa sa heɓade aljanna haare ha jonna man kamma ɗum sa heeɓi aljanna haare hunde ala ko faɗuɗa en to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah warskini en golo oɗo aljanna amin amin kala ko daɗuɗa sa daɗa yiɗi nge daɗa e daɗale e hunde si a daɗi gen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala haare wallima ala dande hen ge ko ɗum waɗi Husayfatu Yaman Husayfatu bun Yaman kanko inno sahaba en ko meɗi landagol Allah sallam tusuɓe lantomo fi ko henɗum watta goɗɗo naata aljanna kanko hewno landagol ɓe ko henɗum watta goɗɗo hara naata yiite fi henɗum fi mo andi joni so handinaɗen yiiɗi ɗi tigi ɗin ɗon haɗa ko aljanna o yadata sa ɗaɓɓi aljanna ɗum andare ko dandata ko ngeɗo yiite kadi are hawnaki ukkoɗa e ɗiɗa sa tawi koye naata aljanna aljanna falko dandata yiide nge ko danda ande ala fi ɗum ɗum kanko toujours ɗum yaman ɗum andi ko sahibo sirra rasul sallam ɗum laɗo hooli yeeti gundoji naafiqiɓe majde ɗum nawwara o inni ɓeɗo naafiqiɓe ɗo ɓe wurudaɓe fewn ɗo koɓe hasaba koɓe tel ko yetno ɗum ko oɗo sabankedde goto o wiyeteɗo ko Husayfatu bun Yaman kam andi baba oɗo ko ñande Uhud woni ko sahimbina ko wari baba makko ko sahimbima ko julɓe mbatta tawi ukkodirama tawi andidiraka ko julɓe ɓen ɓe wari baba makko ɓaɓe andama hoore e ɓa yollodirama so jiɓɓodirama andi e andata fayda ko hombo woni hombo donc ɓa andike ɗum rasulu alayhi salatu wassalam ɓe makuno ɓe waɗa e diya makko on wala ko ɗum ko julɓe wari baba makko diya makko itete Husayfatu bun Yaman ɓe maki o diya makko on tigui tigui on diya baba makko o yaafike ɗum kadi ɓuri komo ɓannude en Allah sallam yiiɗi moƴƴa ɓe welti no jiya omo ɓe immin ko tigui ɓe imminno kadi ñande haswatu al ahzab ɓa ɓe ari huɓutugol majju ɗum no wara kañum e musirki en ɓe waɗi alliance maɓɓe
ko iminno kanire ton en tefoygol an narma ko no yahugol anda secret mabbe on o yahuno ton donc andi ko neddo kello don kan fo so jaman yo non mo sodi wonki mum kintay ko aljanna ara do perdal de nam o wi fasta busiru wewlire weltore bi bayikum geegumum allazi gumba ya'atum bihi nguyeyo ndir don e Allah wa zalik ko janta do huwa al fawzul azim ko dum woni ko mawngal ngal dum woni malore mawlanande le maradi mo wa fil halati al ula ko Allah arana Allah nuru ben kadi ad nasru polgal wa fi thaniyat ka Allah di mo Allah nuru ben no as shahadatu en wasayidi ko di do piji di do marata mo dum jangu dem ka permis tammo Allah dum ko habugol fi Allah wara kefra be ma kanum saybine nder hare nden ko dum woni permis on si a foli aw c'est ça bina kadi ara kan say bina hala kunu ma perdal kadi o holi folu da ba donc da folu ba ara perdal qul innu hal rabbuna bina tawsidum fadituri men do habbiti men illa hidal husna yayni ko na goto ma ila jinni wa innal qatla fi sabilillah la yasamautan ande de maygol filaw Allah no bantoro na don mayde abadiyam boma yankore nungo wita sanine de mayde be nan day ko mayata kon e do be ya sayndinabe sabu fi Allah wal Allah fi baynama huwa intiqal ko do e gol ila ma huwa aw arqa ya ka buri towde dum ko do e gol ya e ka buri towde no wa abuga ko dum wa abuga wa innal ko heddoto kadi tato ko heddoto wonti wande galle le buyno do si tay woni alu e majji a eggi a yeyke darnuɗa ton kadi e gayyara nokku go ton kadi e gayyara nokku go kono noon o nokku ka ɓeeɗo eggi ton eggetake jannatul ma'wa aw jannatu adni ko ɗum waɗi woni lamma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala jannatu adnin wa qala laha takallami yani wa khalaqa fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basarin qat fa qala lil jannati takallami fa qala Allah subhanahu wa ta'ala lil jannati takallami fa qalat al jannatu qad aflaha al mu'minun aw tagi on do al janna adni o tagi makko witiri yal samo la beede berde mi yal konton kon samudu jolale berde nedanke haynde wotere no do nal samudu konton kadi haynde wotere ko mi jota ko yahta sikke neddo o wi kanko tagi bawa tudi muhammad yoni al janna yo yewti al janna ko witiri o ni qad aflaha al mu'minuna gondi malam e gondi be tay ko do nata tak ando haydi no nokuli mo natidi ko nokku ñibal ɗo noon kala ko heɓuɗa ɗo adna ɗo ka koye laawol wonɗa ko ɗo rasulumaki inni kun fi dunya ka annaka garibun aw abidi sabilin an neɗɗo on waɗu hoorema ka adna ɗo wonde ko a koɗo na ɗo woni kamo on koɗo ko hen ɗum waɗi na toujours inami hootay ka ka koɗo si yahi eɗen kusana makko ma ɗo ɗa e hoore laawol hay hewtali koɗo ɗa ɗon ɗa e hoore laawol a feƴƴe woni ɗon holli ɗo ɗe sabi daari gararin wona galle ñiɓal cetagol ɗo ɗen iya keeji mum ɗum fof ɗo ɗum wasimo o inni goto mara galle ka suudu ka lahara nde o hoɗa sina ɗum ɗo mahono ko adnaga mahugol ɗum ɗo noon ko golle ɗen wona de wonde ko ɗum ɗo yadete mum toon ko golle ɗen wona wolede ɗum wakasa o wi Allah huwa ɗon wa innal fina fi sabilillah sabu lannugol ɗum woni fi laawol Allah ngol ko aynul bagay ɗum tuni he masala lannugol wonki mum ko may kon fof fi Allah ko ɗum ɗo woni heddagol ngol ɗo ko nandi kala ɗo makuno albakhilu man zukirtu indahu walam yusalli alayya huwa albakhilu
ko enen yetta guddo kombo weten parce que ko woni guddo ko mo indi Allah jantama ko mo ronki julde Allah sallam se o ñani hore makko no kan julla sa julli hore makko ko hebe baraji moƴƴamma joni hore ko awtama ananda baraji al ghina ghina nafsu on kasi ko enen landano ko mboni gallo on woɗano ko wolten kan ma ko ni gallu ko wonki ko waɗo woɓɓe ɗo ɗen tawa ala ko ɓe maraɗo e keyeji jawle kono ala so on fotti on yewti tawa ɗa ɓuuri ɓe yondinade tawa ɗa ɓuuri ɓe yondinade sabu nala hen noon yonnare ala hay seeɗa kamɓe ko toujours kamɓe ɓerna ɓe heewali ko ɓeɓe kon fof maɓɓe ɓe darde gallele buy ɓe mari keyeji buy kon toujours hara ɓe konti hoore maɓɓe ɓawa tum henan nafsu ala haara ɓe ɗo ko baso konta yaga noon akinama ko gawone daga ɓernde allah asko ɗum koyte kono ena nafsu nam o wii wala tasabanna alladina ta sikku ɓen utilu sahimbinaɓe fi sabilillah fingo lawo allah no ɓantoro amowat tan ta sikku ɓen ko mayɓe ɗen bal siko woni haya an ko wurɓe noon inda rabbi kaju maɓɓe yurzaguna ɓen arsuko e farihina weltori bima atahumullahu ko allah on okkiɓe kon min fadliba makko wastabsiruna ɓe weltori billazina ɓen kadi lam yalhabu bihim hewtalɓe taw min halfi men no ɓawa maɓɓe andi ko ɓawaɓe sayndirama fi lawol allah ɓeyi moƴƴere ko ɓe kon kal ton ko aljanna ɓe hollama moƴƴereji ɗin ɓe weltori kadi jokkuɓe ɗe golle ɓe jokki ɓawa maɓɓe ɗum sahabaɓe taɓe sambinaka ɓe tinni hande kadi allah wi lam yalhabu bihim ɓen noon feƴƴinal taw ɓe weltori min halfi ɓen no ɓacci ɓe ɓawa maɓɓe allah khawfum alayhim kulla fawaki ɓen no wala huna kamɓe e hasanuna sunoy to ta ko hunde yastabsiruna bi ni'matin ma ɓe weltora nema kadi min allah morre allah fadli ɓuural walna allah hunde allah la yudiu o yeɓata ajra joddi al muminin ɓe gonɗiɓe allah yeɓata de o andi yimɓe ɓen tawi kamɓe wonno hendade ɗikeji dewal maɓɓe maɓɓe ɗen ɗo ara ko kanko feltoto no faalira yilta no faalira harayno woɓɓe ko fojani goɗɗi go hakke fojani goɗɗi ɗuyta seeɗa ga fi sotta probléme ngo ƴeeya goɗɗo noyna ɗaɓɓa teere mum mbete kada ko ka ɗuyta go inna kono joni allah kirala en ɗum ɗon hakke ko neɗɗo on kan tigi tigi anda fi no majja fi koye gonto koɗi waɗɗo hay oto a o tiggo fi goɗɗo wona sata ga o jaɓamane toujours ko toujours gaɗa fof ko ga ardi kañum andinno ɗum anni donc allah subahana taala dewe men ɗen ko kanko jogui ɗum no mbawa ande si jaɓama ma si jaɓaka wakkilo de landuɗa kadi konno so tawi ko ni koɗo golliteniɗa gollirde heɓe landete na wonɗo wolante allah wi fasalu ala zicri in kuntum la talamun yimɓe andu ɓen yimɓe defte ɓen jangguɓe defte selluɗen ko ɓellannoto ɗon kono rasul sallam rewirno ko rasul inni sallu kama ra'aytumuni usalli fi kulli majalat kala dewe ɗen wona juligol ngol tun ɗon no joppi masalan ndaare kono ɓe ƴettirno ɓaɓe ƴetti ndaare sondage maɓɓe ndaare kadi ko honno wonno mannala ɓe julorno ɓaɓe julike ndaare kono ɓe gollodirno jama on ɓaɓe waɗi ɗum ɗo fof muɗum an kadi haray ko ɗum allah ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kono koli kullin la liman kana yarjullaha wal yawmal akhir al-ayat wa zakara Allah kaseeran joni laatani ko on ñentinal moƴƴal kono noon naafo ko liman kana yarjullaha mo tankini hawregal subhanahu wa ta'ala ko fot felti hawre Allah ga yawmal qiyama o lante ko golno kon ko ɓeeɗoɗe hara inna ñentina mo tankinaki noon kam ɗo taw ko adi ɗum ɗon ɓeeno yamira taw ina ko la ilaha illallah ɓesike ko si won tiwi gollo konngol naati ko islam si golle makko ɗen konte ko golle sina on tankiɗo oɗa ɗum ɗo naata al islam on taw hoorey o tawa o wata julde a irtaki gollo konngol nam o inni wallahu allah ma al mujahidina mo wondiri ɓeeɗo waɓe jihadi ballal makko ngal la yatahalla anhum o tertota ko ɓe o yewata o laaɓata gay maɓɓe abadan few woma o wondiri maɓɓe ballal makko ngal o semminede ise yuhi rabbuka tumade wahino jomaɗa ilal malaikati fade malaika ɓen o inni annina min maakum mbiɗa wonde e moɗon fa sabbitu o yiti malaika ɓen tabbitini allahina ɓen amanu gonde ɓe sa ulgimina fay bugagol fi qulubi ɓerɗe allahina ɓen kafaru yedduɓe arru o ba kulol
wadribu piyombe fawgal ana kasembudo daade mabbe wadribu piyombe wadribu men piyombe kulla naam kulla banani kala ujere ka woni kala guje kolli no tappombe don suma defti wa kanko subhanahu wala wawnande o kanko Allah naam yaidum ala zalika sawabatan wala fuli be hore non kadi sawabul dunya baraji gadna wa husnul isabul akhirah baraji kala fa yaqul mayna ya ayyuhallazina amanu wonbe do gonde be Allah hal adullukum makkami yeto ala tijarati njude gal tunji ko ngono dandam gal no dandam min azabin alim lette musude do kadi ala de fala ande ko woni ka kala ko en andu joni wodi njule gal danda gal lette joni no ko ngoni gal o wi permi on taw ko tu'minuna billah gom no Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi billah makum wa tujahidu fi sabilillah fillahi Allah do bantoro ko non tinorde ko ngudi mon din bi am wa alaikum wa anfusikum ay ko min tawa ko do hikki permi dum da do hikki bi am wa alaikum jawle ma hewte wa anfusikum wonki jimani gal dimbur serude no anda non toujours ko bi am wa alaikum wa anfusikum ne tawno jawde wonki ke jawde yewre wonki naade no kele buy no mayde ka lawol wa yago lede no kele buy ko no ande wonde manala o bari wa ka tiangol no anda non buy dara maya ko ngene men ka do ala no fokkiti anon on tiya to do be yara joni ka sahara no anda bolle do soppoje ber ba jawde no tangina si heto hebata to so di feji o kilo ya ka bon kala non ka jawde ni rewi are wonki kin mo godo do wadi tous Allah ni no to jahidna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dalikum ko dum mo khayr lakum mo jani on kono ko safti non de in kuntum ta'lamun so la ki andu to andano yaghfir lakum wa yafana an sunubakum tulwaji modin wa yudkhilukum naron jannatin aljannata tajri ila min tahtiha singolikum aljanna wal anhar jandi wa masakin ko dande tayyibatan labude fi jannati adnin aljanna dumida mo wolle fi monane جنة عدن ذلك الفوز العظيم ودون دو وني بورا مونغا مثلا ko dum malore mo wala tata malore to ni mari ala golla tawakkal janna Allah yibeta on tigi Allah fe do amin wa ukhra ede ko duwete mojjireji go to hibbuna hedo yidi dulle ko nasrum ko paldo ballal min Allah morre Allah fatmi budda aribi battinga don ko utul khaybara wa basil mu'minina wetni be do gondim be nata janna ولو ده دم الله سبحانه وتعالى وبهذا كتبون بهذا الأسلوب يلاوي رب القرآن الكريم المسلمين أريدو لاوي قرآن تبدن النير بيدو دين جلب الأوائل جلب أرام بين وأوجد أودني في نفوسه وكين دين الإيمان قمنا الله تنقل كان لا تنقل فيصل faysalan ko sennugal baynal haqqi wal batil hakkunde gonga e mere andi ko imana gum woni ko sendi dum ruwadi goddo go arno ko Abu Hurayra radiyallahu anhu woni Abu Hurayra o woni nam o America mamida fala e wonu sibbe wa wonu sibbe amona sibbe har ko fi Allah woni de sibbe Abu Hurayra de ngandi ko jangana ko johombo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wi hida andi koni haqqe yagal siddo fi Allah siddo yagal fi Allah o inni mi anda wo ko woni dum ko de tawata a handa e mbudu mangun an puri mi min asa hiden fota ko jeeda kon hara abula hunde mon no jettira ko mi jettita mi hewtal o mi hewtal on taw o gasi o aporto la o mi hewtal on taw o wala yo to golbe ay hada ho ande buino wole don ko sew don ko enen jeeyda da kadi ko enen jeey est ce que ko dum wonde ko fo jeey don ka ko antu ka fal no mantade ni ko bari ko enen jeey do andina ho jeey wole tu won ada fala wolude wena jona walla me ba mara no ko milu ande on tay ko ko wol ko diga ada na on ferje hakaza nam o inni ko dum woni sendi ko gomna ngal sendi hakkunde gonga e mere wa nahada bihim
ko ngal gom dal hawtini be immini be ila haysu nasr hawbe woni foluɓe wala fattuɓe woni kadi e udital wattam kindi e huɓidi go niwnanago ɓe fil alkaliji Allah wiɓinani ɓe kala yendi kala koɓe faala Allah niwnani ɓe saabu hen noon saabu gonne Allah subhanahu wa ta'ala koɓe gonni ko Allah woni ya ayyuhal lazina amanu kono gonne ɓe Allah in tansurullaha si on walli Allah yansurukum o walla on wa sabbit o tagbitina akdama ɗum tefe mon de joni noon wallugol Allah wona mahugol suudude tambinago mo ñiwrenen ma ɗo to la koɓe windi ɓe yo walli toon ɗumata kon feere walto ɓen ɗon parce que no jeeya wallugol goɗɗo joni no ƴawi e mbaɗatere mon ƴonnama donkum tonnama foti ko ngeloba foti ko kala ko ƴawta ko puccu tonnama masi ko tal makko wallama hokmanno kala ko ɗum woni wali hasatu almalhuf wali hasatu fabogo almalhufu ɓete ma piiɗo ani sa heɓa ɗum noon fof sura bone ma on maɓɓe hara e walli tigi goɗɗo sino goɗɗo no wano lorude mo wawi lorude sewo lorrali na hara e walli asaw hara e walli pakasa nam o inni o taɓina teppe mon en tep andi goɗɗo wawi gueri o so hulali joni noon si Allah waɗi cuucalle ɓerɗe ɓeɗo ɗen sahabaɓe saabu hen noon saabu gomni ko Allah subhanahu wa ta'ala o tabintini ɓe ɓe jogaki alaji ɗiya maraɗi joni kono haɗe marno courage saabu hen noon ɓe fayi gikke maɓɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴa Allah no hooliɓe moƴƴa wonde koɓe kanko tigi o inni ko walloɓe dina makko kanni Allah no ko kaw jantoɗen fi Muhammadu Rasulullah ko wiɗoley toon ɗen joni yebta kuna fadla min Allah wa ridwana Allah inni tigi Allah ɓiri tigi onde ɓeɗo ɗen ɗaɓɓaka Allah hen ɗum ɓuural e wela e Allah subhanallah ɓeɗo ko ɗum ɗaɓɓude goɗɗo witi ɓawno aybina ɓe sahabaɓe ara yo anda ko gari gesa inni aybinayi mo Allah teɗini on konti aybata fakasa nam o waɗallahu Allah ko di Allah sina ɓe amano gonɗi ɓe min koye moɗon wa amalu as-salihati ayi ɗum no mata ɓen ɓe golli kadi golleli moƴƴi ɗin yani ɓe golli yamiraɗ ɗin ɓe renti haɗa ɗin moƴƴi ɗum fof naati ɗo la yastakhlifannahum fil ardi Allah inni o lolneɓen ka leydi kama staklafat ono loltino Allah sina ɓe min qablihim atinoɓe ɓe Allah makkinanna lahum o ɓiɗɗo niwnanaɓe ka dinaɓe kan ila ila irtada lahum ha o weleɓe wala badlan noon wattaɓe min baadi hawfi mbawa kolo maɓɓe amnan hoolare masalan wat saltinaɓe ɓawa ko ɗum holi ko watta ɗum hoolare yeɓa ɗum nani ɓe rewammi la yusrikuna bi shay'an hara ɓe kafide Allah hay e hunde kadewal naɗon hawri fa kasa jarama albarka jazakumullahu khairan o weltanima jarnama عليكم السلام وعليكم السلام كيف الأسرة؟ سالمون؟ أنا أقول إنه نسوينه كيف أقول لك؟ إيه بقول يا وقت مرة program